Henry ki breu na India kan thop ka YouTuber ka syakem ha ki purit ka hayana haul ki jingkno ba subajur bagi de ginong sentiat ya Pakistan. Kini ka syakem mantaka sengi khat nyu tarik jumang aja apsan. Kani ki YouTuber ka syakem haul ki jingkno ba ka pelaj ya ki jingtip ba don jing air ki bari ha ka dai ba kiri karin dia syaka Pakistan. Kani ki YouTuber ka bade najala hayana atip ketengkum ka joyti marhotra blog ka bakateng ka travel with you. Kali cingok ya kari Pakistan house name aja apply hadin bakal ayo ya ke visa nagi commission agents. Haka jingle jungka se Pakistan ke adon ke jingnya jan baru Ehsan ur Rahim bakot sin kemudahan Danish badai nong trei ha Pakistan High Commissioner ha India. Haka bak India ke pembena ba udai ubre bum don kam setia ne person non grata. La kenok ba Danish urapan itu ya ke juiti syakinong state babun yang ke Pakistan.